I evo ga ljudi moji, hashtag everyday holiday, pozdrav svima koliko vas ima i naravno se da vam je dobro svima. Ovaj video je o tome da je počeo novembar, a evo već i 10. dan je, pa da vam samo naglasim, kratko ponovim, objasnim. 10. novembar, 1/3 je prošla. 1/3 je prošla, a mi smo radili 9 treninga za redom, a evo trenutno se nalazim u ovom dresu. Asmir Begović, broj 1, svi se sjećamo tog prelijepog gola Asmira. Ljudi, da vam kratko samo objasnim, 10 dana je prošlo, a idemo nakon ovog klipa, treniramo, live trening, naravno da ste gledali i uživali. Ako jeste, javite se u chatu, a inače napišite, prije što počnemo ovaj klip, da vam objasnim situaciju, napišite hashtag everydayholiday, i dalje pratim, znači do sad nisam nijednu osobu vidio da je napisala ispod 2-3 klipa, a ovo je 4. klip koji je izašao u novembar, hashtag everydayholiday, jer to pratim tokom cijelog novembra. Malo ja tu nisam pušao i postavljao reelove istorije oko toga, ali idemo ljudi, još nije novembar kraj, ja ću vidjeti koja će se osoba potruditi oko toga na live-u, koji su aktivni isto, i naravno hashtag everydayholiday, znači u komentare napišite, ostavite. A sada pređemo na temu ljudi. Obučen sam evo u treningu, to jest da treniram. 10. novembar ljudi moji, želim da kažem, brzo je prošlo 10 dana, a i nekako usporeno, jer svaki dan sam trenirao, a do sad u mom životu nisam trenirao, znači ne sjećam se sam ikad u mom životu 10 dana zaredom trenirao, a evo, to je novembar 2025. i osjećam se tako dobro. Svaki dio mišića ili kosti, nekako energija, inače znate sam pun energije i svega. Čak i kad nije to taj dan, uvijek nađem nešto nekako što će me raspoložiti, ali želim da vam kažem, znači ostatak novembra ćemo još provesti, 1/3 je gotova, ide još 2/3, a za 5 dana smo čak i pola toga prešli, to je 15 dana, a 30. novembar ima 30 dana, 30. novembar jeste 30 dana, izvinite što kašljem, uglavnom ljudi moji, što ja želim da vam kažem, dosad smo treninge obavili, radili smo live-ove i tu smo na nekom pokretu, probudili smo se, uradili smo čak prije nego što je počeo novembar, bila je ta jedna sedmica gdje čak i nastupio novembar, bila je ta sedmica gdje sam onako neplanski izašao iz toga, out of the dark. Znači ljudi, izašli smo, nije mi više noć dan, a dan noć. Sad mi je dan kako treba da bude i noć. To dvije sedmice smo to već uklopili. Znači opet mi je dan, noć, ako želite da znate. A što vas čeka nakon ovog klipa, čeka vas još jači live treninzi, još jači klipovi. Čak i ako nisu dosta klipova izašli, ali u pozadini se sprema dosta toga, a znate da moja glava radi, znači 360, ne znam koliko više, radi i uvijek radi. Čak i kad spavam i odmaram i kad ništa ne radim, ona i dalje misli. A to je ono što vi želite, a vi želite da vi nešto vidite. Jest, moja glava misli i razmišlja, a vi želite da ja to izbacim u videima, na live-ovima, i takako tu smo logično uvijek personality, tu ste, možete me upoznati, možete sa mnom pričati, a na videima ljudi moji idemo sve jači i luđe. IRL slijedi uskoro isto. Jači powerbank stiže, da vam samo najavim. Naravno ste ovaj klip do kraja gledali. Šorceve, reelove sam tamo vama, ali gledam i trudim se da budu što bolji reelovi, što bolji šorcevi. Ljudi, nemojte da brinete, znači vjerujte mi, 1/3 je tu, a idemo još jača, 2/3 će biti jača nego prva, a 3 će biti nezamišljena ako to ostvarimo i ako nam se ti neki snovi ostvare u drugoj. Sad, možda se nešto ostvari, možda ne. To znaju ovi koji me prate, o čemu je riječ. Ljudi, ja samo želim vam kažem, budite tu, pratite, ostavite like, share, subscribe, samo kratak jedan video da vam se kratko javim da je sve u redu i da je sve po najboljem i da idemo još jače. Oni koji su tu su, ko hoće da prati, ko hoće, znači imate mogućnosti, odvojite vrijeme, ako želite da krenete, a inače ja ljudi moram dalje da gazim i da pravim čuda. A vi nadam se da je kod vas sve u redu, ovi koji me duže prate, a koji me ne prate duže, slobodno ostavite like ili subscribe nakon par, 2-3 live-ova. Ja dajem svima šansu, tu smo, širimo ljubav, imamo sve, ne diramo tuđe, a ja sad ne da puno pričam, gasim ovaj video, idem live da treniram. A vi ostavite koje like, napišite hashtag everydayholiday i to je to ljudi moji. Srce za sve pozitivne, dobre ljude i vidimo se ljudi moji. Ćao.